tini oke chong agartala wo phailemi abo se bo naila phawo road block khetimi brang parawo thakne ma lama hamya ke manui robo tuinang maya je jat pho mane brang problem ro sapai dona ke many times brang application ropo submit ke ha je brang parani condition lama kri mo mani tuiye arpo action mahabola ya bot ria khonskang ke measurement ro ki phayo lama maine hiyo arpo maya hiye brang ging ongye lama ka solai ha boka sonai ro ke bale SSG group ron se brang ni mani doctor brang SSG wo je brang ni group ro mai moma ya bo tuinang maya ni je brang para tuinang maya ke ba bekhi tuinang ne brang try lekhi ha arpo tuinang maya abong bo ye brang kau tha ha ke road block laimi jongke almost 3 hours ka robo stuck ni tong moma ke bro ro po ke gedar pe ha aja ke video la nei la prong pa yo jang pura ke bro gedar pe ha bong ha brang ni lama tui to hang ke wati ro bisi phe hang ke thamaya o ja ke khedoro narang nokna body ken to jang bo bai ye se brang para o masu na ke yogo ke video so phaye chong mathang drawing ha